Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Ka telong kubur ka patikena, ka Batisi TV kalayo alum, layo tho bagi babuan kinoy alam jang ka People's Democratic Front, lani ka PDF, kila penbor ki MLA jang ka, kamtam kito ki basyong ha kasyuki Menteri Sorkar, katau ba bantai dorling do, marubah Hamlet son dorling, bagi di penweng no, nang Sorkar, bat bagi di pen her syuki kum kadak ka jingkit kli, halor ka jingja ka belajar ka senang mukro, handai laong bawat laki nang alam kila penbor hadu kata-kata, penban ki MLA jong ka PDF ki basyong ha ka syuki menteri Kim Sngap bat ka tulong kubor kala ong ba ka jingbom sngap jong ki kala ban poi sya ka jingpat jingpra jong ka ni kaseng.